mu nkuru z'abagabo mu nkuru z'urugamba uzumva bavuga ngo naka yishe intare bizaba ari nk'inkuru isanzwe kuri bo ariko kuri bamwe muri twe ntabwo isanzwe kuko abo bagabo nabo ubateranyije hamwe ushobora gusanga batakwirwa ku ipikipiki ariko ntacyo menya umunyabigwi James Kabarebe bivuga ko nawe yaba ari muri abo ngabo bishe intare ayica nta mbunda yabohoye ibihugu bitatu birimo Uganda, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yateguye operation Kitona yabaye amateka kwisi nababwiye ibi biganiro ntabwo ari kanjenje z'abana nanubwo ari kibareko. General Kabarebe yavutse mu 1959 avukira Ibanda Kazo mu burengerazuba bw'igihugu cya Uganda nk'impunzi y'umunyarwanda. Yize amashuri abanza mu kigo cya Kiamate Primary School akomeza icyiciro rusange Tronkome muri Kabalega Secondary School mu gace ka Masindi mu Bunyoro. Cyiciro kisumbuye advanced level yakize kuri St Anne College Kitovu mu 1997. Yaje gukomereza amasomo ye muri kaminuza ya Makerere aho kuri mamya bushobozi y'ikijoro cya kabiri mu bukungu n'amasomo ya politiki Bachelor of Art and Degree in Economics and Political Science. James Kabarebe yabaye inshuti magara ya General Salim Saleh murumuna wa Perezida Kaguta Museveni wa Uganda abakandi umwe mu basirikare bakuru b'igihugu nyuma y'urugamba rwo guherika umunyagitugu Milton Obote muri Uganda ku itariki ya mbere ukwakira mu mwaka wa 1990. Iyi nkuru yo dusa nkaho tuyiziranyeho twese. Yari ku rugamba rwo kubohora igihugu akaba yari umusirikare muto urangije amashuri muri Uganda aho yavukiye agakurira nk'impunzi y'umunyarwanda nk'uko inyandiko zitandukanye ku buzima bwe zibivuga. Muri iyo ntambara yakuye ubutegetsi bwari i Kigali mu 1994 igahagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Afande James Kabarebe wari ugeze ku ipeti rya colonel ni nk'abo wakwita Somambike wa General Paul Kagame wari uyoboye uru rugamba. Kabarebe yamaze igihe akuriye abashinzwe kurinda Major General Paul Kagame mu gihe hari ingabo za APR umutwe wari w'ingabo za FPR Inkotanyi afatwa mu mujyi wa Kigali. Nababwiye ko turi buvunagure kuko ibigwi bye nibirebire. Kabarebe yayoboraga ubuyobozi bukuru bw'igisirikare High Command Unit ku Murindi. Yanayoboye operation n'urugamba rwatumye Kigali ifatwa mu 1996 nibwo yoherejwe guhuza ibikorwa bya gisirikare bya AFDL Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine kugeza Kinshasa ifashwe muri Gicurasi mu 1997. Bivuga ko mu gihe yari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari ubwa mbere mu mateka y'isi umunyamahanga yobora ruriya rwego rw'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu atanabayemo cyane. Numwe mu bantu mbarwa bafite amateka yo kuba umugaba w'ingabo z'igihugu gitandukanye n'icyawe ndetse mu bihugu birenze kimwe. Agarutse mu Rwanda mu 1997 yagize umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda muri 2002 nyuma agirwa minisitiri w'ingabo kuva muri 2010 kugeza muri Nzeri 2018 kuri 19 ukwakira muri 2018. General James Kabarebe yagizwe umujyanama wihariye wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibyo tubiziranyeho byari mu by'umutekano. Ku itariki 30 Kanama muri 2023 General James Kabarebe hamwe n'abandi ba generali bagenzi be bafatanyije kubora igihugu bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Congratulations. Ku itariki 27 Nzeri 2023 General ubu noneho hari hagiyeho retired James Kabarebe yigizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Menafet. No rwo ruhembe yarasaniyeho ubudahusha. Uyu mugabo akunzwe cyane n'urubyiruko kuko ibiganiro bye birashishikaje cyane n'ababikurikira ni benshi kandi nawe wabikurikira. Operation Kitona ingingo nyamukuru uyu munsi ngo hayikaze kunyungura amagambo official nitwa Kayumba Abdara. Operation Kitona nimwe muri operation zihambaye z'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola. Ndeka mbabwira ubutwari butagereranywa bw'ingabo z'u Rwanda. Ingabo z'igihugu zakitangiye ku rwego rutigeze rubaho mu mateka y'ingabo za Afrika izarizo zose usibye nyine izo nkubwiye. Ku isi habayeho operation zihambaye zabaye ibirangirire nka Operation Entebbe yakorewe Kampala ikorwa n'ingabo za Israel muraribuka zari zije ziyemeje kubohora abantu babo. Bijya guturika rero Laurent Désiré Kabila atoteza bari baramufashije mu rugamba rwo kubohora igihugu.
rwo kwigarurira ubutegetsi bw'urugamba rwo kubohoza Zaire ku ngoma ya Marshal Mobutu Sese Seko Ngendu na Zabanga Ngwendu wa Zabanga rwasozwaga habayeho ku butegetsi bushya bushyirwaho gushyiraho ingamba zo kubaka igihugu cyari kimaze gufata izina rya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bitakiri Zaire. Nyuma ariko yo kwirukana Mobutu n'ubutegetsi bwa MPR Mouvement Populaire Républicain, ishyaka rukumbi ryayoboraga Zaire kuva kera, byashobokaga ko hari bitarumvikanyweho neza n'abari bararishyize hamwe kugira ngo intambara yo kurwanya no gutsinda Mobutu ibashe kugenda neza. Nuko Operation Kitona yaje rero. Utimezite wari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Laurent Kabila yahisemo gutandukira, atatira igihango cy'inshuti z'urugamba, atatira abuzukuru b'urugamba, atangira guhohotera abamufashije urugamba, yibagiza ko muri bo harimo n'umugaba w'ingabo za Kongo Kinshasa muri icyo gihe, General James Kabarebe. Bivugwa ko hari igihe yamubwiye ati ukubona abantu bakwishimiye ni nako umunsi umwe uzabatenguha bose bagutera amabuye. Bamwe muri abo banyarwanda bahuye no kujagarara kwa Laurent Desire Kabila harimo General James Kabarebe, umwe mu bagenerali bo mu karere k'ibiyaga bigari banditse amateka mu rwego rwa gisirikare kubera ubuhanga bwe hamwe n'ubwitange bwabo yarayoboye, cyane cyane mu ntambara zabaye muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Byatangiye ari tariki ya 13 Nyakanga mu mwaka w'1998 ubwo Laurent Kabila yirukanaga General Kabarebe James ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo yarayoboye kuva icyo gihugu kimaze kubohorwa guhera mu 1996, 1997 n'1998. Muri icyo gihe Laurent Kabila yatangiye kubiba amacakubiri mu basirikare ba Kongo, ababwira ngo banga abasirikare bagenzi babo bari bibasiwe, barabatekinisiye b'abanyarwanda hamwe n'abakongomani bakomoka mu miryango ivuga ikinyarwanda barahatesekeye. Guhera icyo gihe amakimbirane abaratangiye ndetse na bamwe kandi benshi tumaze kuvuga haruguru baricwa. Kinshasa yose bajugunywa mu migezi, harimo nk'uwa Kongo uhinduka umutuku. Guhera ubwo Laurent Desire Kabila yahise yangurunuka abasirikare b'u Rwanda maze ashira impumu kugeza panze kubirukana ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Uko kwirukana abasirikare biganjemo abanyarwanda n'abandi bake b'Abagande kwajemo udukoryo twa gisirikare nk'uko twareba za kanjenje z'abana, ubutasi bukomeye, kuko ngo hari naho Laurent Desire Kabila yatekereje kubapakira indege bose akabohereza Goma, ariko ahita anapanga itsinda kabuhariwe mu gahanura indege hakoreshejwe misile zirasa indege ngo bose uko bakabaye bashiriremo, abyita impanuka. Ariko inzego z'ubutasi z'u Rwanda zamutahuye kare nk'ibisanzwe, nubwo uko bitavugwa cyane, ariko ibajije abashobora kuba babizi barabibayemo cyangwa bakubwira ko ingabo z'u Rwanda zari Kinshasa zamusabye ko yafata abandi bakuru b'ingabo bakomeye harimo n'umuhungu we Joseph Kabila, bakazana n'abandi muri izo ndege mpaka Goma. Ko ari nko kuvuga kuti, ko ari nko kuvuga bati maze azazihanure, maze ahanure n'umuhungu we amaraso ye. Ikintu cyatoye Laurent Kabila umusongo ukomeye cyane. Laurent Desire Kabila yahise atangiza igikorwa cyo kwibasira abanyarwanda n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko b'abakongomane, maze si ukubica karahava ashinga icumu. Ibi byatumye abahanga batangira kubona ko wirukana umugore ugugu n'igufa ukazana urimira bunguri, kuko Laurent Desire Kabila yarazanye udushya n'uwo yasimbuye atigeze arota gukora, kwica abanyamurenge n'ab'i Masisi n'abari Rucuru bari biganjemo abavuga ikinyarwanda. Ku itariki ya 2 Kanama mwaka w'1998 Laurent Desire Kabila yaramaze kwirukana no kohereza ingabo atifuzaga mu gihugu cye iwabo. Inkuru yabaye kimomo kwa Fande General James Kabarebe yageze Kitona kandi ko ari bunywera icyayi ndetse wenda akaba yanaharira umutsimi Kinshasa. Reka twinjire mu bworo bw'intambara. Kuri uwo wa 3 Kanama mu 1998 nibwo abasirikare birukanwaga Kinshasa batangiye kwigarurira Goma n'inkengero zayo, aho bukeye bwaho itsinda ry'abasirikare b'abakomando kabuhariwe bo mu ngabo z'u Rwanda bari bagejejwe Goma ngo bambuke Rubavu maze batahe bikoreye amaboko nk'inzuki zitagira umwami, nk'inzuki zitagira umwamikazi. Batekereje kuri bagenzi babo bari basigaye bari kwicirwa Kinshasa bajugunywa
mu mugezi wa Kongo, ibintu babonaga biteye ubwoba n'agahinda. Bukeye bwaho baba bahagurutse iyakare basubiza amaso ya Kinshasa. Mu rukerera rwo ku ya 4 Kanama mu 1998 baba bigaruriye ikigo n'ikibuga cy'indege cya gisirikare Kitona. Iyo tsinda ry'abasirikare 500 b'u Rwanda bari baherekejwe n'abanya-Uganda barashishaga ibitwaro bya rutura bambariye urugamba intera rimwe. Dusubiriye ibisi ibintu by'abantu b'abagabo gusiga bagenzi bacu babagwa nk'ihene. Mu ndege Boeing 727 ya kompanyi y'ubucuruzi yigenga ku ntera kilometero 1700 ingabo zihafata diridiri no ku kibuga cy'indege cyari cyitaruye Kinshasa. Kibuga cya Kitona iki kandi kikaba cyari kinubatse mu kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu kirere za Kongo Kinshasa, kuko cyari giherereye mu ntara ya Bakongo hagana mu majyepfo ya Kinshasa, ku birometero bikaba 320 uvuye ku murwa mukuru Kinshasa. Igitego cya mbere cyabaye muri operasiyo nibanga ryakoranywe kugezaho mu rugendo indege yari itwaye ingabo z'u Rwanda yari inzigwi Kitona. Ingabo ziyivamo zirarwana mpaka zigaruriye ikibuga cya Kitona. Indege yaguyeho hamwe n'ikigo cya gisirikare cyose Kinshasa. Iri kuririra mu myotsi, yasaga nkaho itumva ibyabaye. Operasiyo zose zo kwisi zigirwa n'ibintu bine: hari ubutasi bunoze, ubuhanga bw'abasirikare bayikora, ndetse n'ibanga rihambaye zakoresheje. Kandi aba basirikari b'u Rwanda bari babyujuje cyane, na cyane ko wari ubayoboye ari we General Kabarebe. Yarazi uko Kongo ihagaze ijana kurindi. Mwibuke ari mu bayifashe. Icya kane ni impamvu nyamukuru ya operasiyo. Mu minota 30 akazi ko gufata Kitona kari karangiye. Intego yari gufata Kinshasa mu gihe gito, ariko cyane cyane mu bijyanye n'amayeri ya gisirikare, byo bita military and war strategies. Aba bakomando b'u Rwanda bagombaga kubanza gushegesha ibirindiro by'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo hakoreshejwe uburyo bwose. Budakiye kabiri inkuru yabaye kimomo ko General James Kabarebe yageze Kitona, ko kandi ari bumweri cya Kinshasa. Abicaga abanyamurenge bari biganje mu kigo cya Chachi bagize ubwoba, bandi baromoka bariruka, hari nabirutse batarumva n'isasu na rimwe. Inkotanyi zariye Karungu kubera agasuzuguro k'umukongomani Kabila. Kinshasa na Brazzaville byabaye umwijima w'icura Burundi. Urugamba rwaremereye rubera Matadi mu ntambara z'abagazikaze bidatinze. Nk'uko twabivuze, ingabo z'u Rwanda zohereje ubutumwa butanditse, yewe butari no mu majwi, ahubwo bwari ubutumwa bw'amashusho y'umwijima bwagombaga gusomwa cyangwa kugera kuri bose, atari Laurent Désiré Kabila gusa, ahubwo bwari ubutumwa bukubiye mu ngingo 3 zikurikira. Kinshasa na Brazzaville zacuze umwijima bitigeze bibaho. Inzira yagose umujyi wa Kinshasa warutuwe na miliyoni 6. Biratinda hakarya umugabo hagasiba undi. Icyitwa ikinyabiziga cyose cyagize inyota kigira umwuma kirakakara, kirajumararirwa, kirahagarara. Mutigutese kandi ubwo Laurent Désiré Kabila yarari gukanaguzwa amaso yibaza ibimubayeho yashwiragiye. Ingabo z'u Rwanda zari zimaze gufata umuhora wose w'ikibaya cy'uruzi rwa Kongo hamwe n'umurongo wose uturuka ku cyambu cya Matadi kinini kiri ku nyanja ya Pacifique. Aho hari ku ya 13 Kanama muri 1998, nyuma y'iminsi 9 urugamba rusiditse. Iki cyambu kandi wari umutima wa Kongo Kinshasa yose. Hakurikiyeho kwigarura urugomero rwa Inga ruri munini ku isi nzima, rwavagamwe amashanyarazi amurikira Kinshasa na Brazzaville. Kandi hananyuzwaga uruhombo rutwara amavuta ya essence ruyagaburira umujyi wa Kinshasa. Byose birahagarikwa. Niho umwuma waturutse. Kabila Lola yarahugiyemo kwihimura no kwica abanyamurenge. Nta nubwo bavuga ko kwari ukwihimura kubera ko bo nta kibi bamukoreye, ahubwo rwasaga n'urwango rudasobanutse n'imyumvire yo bwite itarihwitse ku mibanire y'abakongomani bavuga ikinyarwanda na bagenzi babo. Kandi ni naho habohojwe uruganda rucukura peteroli rwa Mwanda Kongo Kinshasa. Bigaragara ko kandi n'ubu iki kibazo Laurent Désiré Kabila yasize akongeje kigicumbiye kana magingo aya. Hari amakuru tuziranyeho. Matadi imaze gufatwa, Kinshasa yicwa n'inzara, Inga irakupwa, Kinshasa bumwijima. Laurent Kabila yabaye nk'ukanguka. Ariko se yari kuramira iki? Inkingi ya mbere kwari ukubaka murare y'abakoraga hatitawe ku bukana bw'uwo barwanaga.
mu ndimi cyangwa tarime za gisirikare, ibyo bita asymmetric military war and strategies, abantu barwana batanganya umubare w'abasirikare n'ibikoresho, yewe nta n'uwagereranya ibyo byombi ku mpande zose, ariko urugamba rugakomeza. Byumvikane ko ingabo z'u Rwanda zari ku birometero 2,000 byahozaga kuye inkunga, kandi zikaba zari zigoswe impande zose n'umwanzi kuyema agace ko hakurya mu rwinjiro bw'inyanja ya Kabinda bubarizwa ku butaka bwa Angola hamwe na Congo Brazzaville. Ahandi hari mu mashyamba manini kandi asaba kugenda n'amaguru mpaka Kinshasa. Icya kabiri kwari kwibanda ku gufata Kinshasa, habicwaga bakabona gahenge kandi Kinshasa igafatwa bwangu. Inkingi ya gatatu ariko itavugwa cyane nuko haba mu ngabo za Congo Kinshasa nyirizina n'abandi banyamurenge bari bararongotaniye Kinshasa, nabo harimo abifuzaga ko akavuyo ka Kabila kahagarara kubera ubuvandimwe bari baramaze kubakira mu ntambara barwanyemo bose babohoza Congo. Niko byagenze rero, Mwandira afatwa, ingabo zikaza intambwe ku muhanda Boma kugeza Bwama. Icyambu twavugaga cya Matadi gifatwa ku itariki ya 13 Kanama mwaka w'1998. Ndatekereza ko mwibuka neza ko General James Kabarebe niwe wari uyoboye izi ngabo. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yumvise imirindi y'inkotanyi aravuduka arahunga, amahanga yarahuruye bibi by'ubusa. Afande James Kabarebe akiyoboye urugamba. Ubwo Perezida Laurent Désiré Kabila yumvaga inkuru y'incamugongo ko ingabo z'u Rwanda zatangiye kwinjira gahoro gahoro muri Kinshasa, yafashe indege arahungira mu biro bye bya Lubumbashi mu ntara ya Katanga y'ubu. Ageze Lubumbashi, Laurent Désiré Kabila yahise yiyambaza abagenzi be bo mu bihugu bihuriye mu muryango SADC. Mujya mwumva wa muryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo. Nelson Mandela wari umukuru w'intebe w'uyu muryango wa SADC yahise atumiza inama y'igitaraganya imwe yikubagaho yahuje ibihugu by'ibikonyozi mu bya gisirikare ariko muri Afrika. Inama yanahuje abaperezida ba Zimbabwe, Angola, Namibia kwa 22 Kanama muri 1998, bikanga ko bidatinze gato bakisanga Kabila yacyuye umunyu, Kinshasa igafatwa batarisuganya. Ibariko byabaga ingabo za Zimbabwe na Namibia zaratangiye kugera Kinshasa ngo zitanguranwe n'iz'u Rwanda gufata uwo mujyi. Buke bwaho nubwo iyo nama yari irimo kutumvikana kumwe ku cyakorwa, Angola yafashe umwanzuro wo kwiyemeza kurinda umujyi wa Kinshasa mu gihe abandi bari bakisuganya kuko nta mwanya wari usigaye wo kurokora Laurent Désiré Kabila wari wabitabaje, dore ko n'abadiplomate bo mu burengerazuba bw'isi bari batangiye guhambira utwangushye. Guhera ku itariki ya 23 Kamena uwo mwaka w'1998, ingabo 2500 za Angola zitwaje ibitwaro karahabutaka n'indege z'intambara za kajugujugu mu kirere, ibifaro bitabaruka zambutse umupaka zica Ruhinga. Nyuma ingabo z'u Rwanda zitangiza urugamba rutari rworoshye ku mpande zombi. Urugamba rwari rukaze imbere n'inyuma, kandi umwana arira nyina ntiyumve, ariko ingabo z'u Rwanda zibanywesha amazi buzi. Kwa 26 Kanama muri 1998, nyuma y'imisi 22 gusa operasiyo itangiye Kitona, ingabo z'u Rwanda zari zimaze kugota Kinshasa yose, zanigaruriye ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri mu burasirazuba bwa Kinshasa hagana mu gace ka Kasangululu. Ariko urugamba ntirwari rworoshye kuko ingabo z'u Rwanda zahahanganiye n'iza Zimbabwe zarwanaga umuhenerezo kugira ngo Kinshasa idafatwa burundu yose. Hano niho urugamba rwari rukaze kuko ubwo Kinshasa yaribonye ibyarwanirwaga bivuye mu ngabo za Zimbabwe kandi zikomeye cyane. Inyuma haha n'ingabo z'u Rwanda zafashe mbere kubera hahanaga imbibi n'igihugu cya Angola nk'uko twabibabwiye haruguru. Za ngabo za Angola zari zagose hose ndetse zanatangiye kwigarurira tumwe mu duce twari twasizwe inyuma y'ingabo z'u Rwanda zitigeze ziteganya ko naho haturuka umwanzi. Ihurizo ryari ritoroshye ku ngabo z'u Rwanda mu mirwano y'inyuma n'imbere. Ingabo z'u Rwanda zahindukiranye za Angola zinafata ubutaka bwayo zibumarana iminsi itari mike. Muri inkuru dukesha umwanditsi w'amateka n'inkuru za gisirikare bwana Colonel Comer Proma, akantu umwe muri basekombata mu ngabo za Amerika. Uyu mwanditsi kandi akanigisha amasomo ya gisirikare n'intambara muri kaminuza zo kwisi zitandukanye. Muri iyo nyandiko yatangajwe kwa 26 Gicurasi 2007 ku rubuga Military History Line, ubona ko uko iminsi yigiraga imbere ariko intambara yahinduraga isura. Ubw'ingabo
zasiganwaga gufata Kinshasa nta wibazaga kangora yakwisuka muri urugamba guhera inyuma maze Zimbabwe nayo ituruka imbere bibazo bivuke. Ingabo z'u Rwanda zahawe amabwiriza yo gutangira gusubira inyuma mu misozi ikikije Kinshasa ndetse izari inyuma zikirwanaho bikomeye. Ibintu byaje gusa n'ibicanze Angola yari yahuriranye n'ibitwaro karahabutaka. Kuri finali urugamba rurenza amahina, ingabo z'u Rwanda zakubisa Angola bagira ngo ni inkuba, bariruka bati ikibuga cy'indege ndetse n'intwaro zihambaye barazisiga bafunyamo. Repubulika Demokarasi ya Kongo yo na perezida wayo bari bamanjiriwe bakaboroga bakarira. Komanda Kabarebe yasubije abasirikare ba Savimbi ko mu ndangagaciro z'ingabo z'u Rwanda. Wowe urabigenza ute uwo ntabaho? Guhera ubwo itsinda ry'intasi z'ingabo z'u Rwanda ryagiye gutata ku kibuga maze zisanga cyari kirinzwe n'ingabo za leta 400 zifite ibitwaro bya rutura kandi kizengurutswe na za mine zitabarika. Yewega ibyo ngo ntacyo byari bivuze ariko ku ngabo z'u Rwanda kuko zari zihangayikishijwe nuko ikibuga cyari gito ku burebure bwa metero 1400 kandi zishaka ko nibura cyareshya na metero 1800 kugira ngo hagweho indege. Ingabo z'u Rwanda zagombaga kuza gutwara ingabo zibone zikabonaho zigwa. Bwakeye ingabo z'u Rwanda zigabayo igitero simusiga. Ingabo za leta ya Angola ziyabangira ingata n'ibikoresho byazo zibitaho. Ubundi se zari kubitwara gute? Ngo izi ngabo za leta ya Angola ntizizibagirwa udutendo twazibereyeho Mankelado Zombo kuko zabaye nk'izikubiswe n'inkuba. Hakurikiyeho ko ingabo z'u Rwanda zikura amaboko mu mifuka. Izi ngabo z'u Rwanda kwa kundi tuzibona mu rugamba n'ahandi muri za Army Weeks niho zakuye amaboko mu mifuka nuko ziyemeza gusana no kwagura ikibuga cy'indege cya Mankelado Zombo zinashyiraho amatara. Wow! Ubwo kandi ni nako ingabo z'u Rwanda zabaga zihanganye n'iza leta ya Angola zambuwe iki kibuga zashakaga kukisubiza bubi na bwiza. Nuko mu gahe gato izi ngabo turata ubutwari ziba zimaze kurangiza kubaka ikibuga cy'indege no kugishyiraho imashini nini zagombaga kukimurikira kugira ngo indege zizajya ziva i Kigali zibonaho zigwa haba nijoro no kumanywa. Komanda General James Kabarebe wari ukuriye operation byabaye ngombwa ko afata icyemezo cyo gusunika ingabo za Angola ho kilometero 100 ku murambara ruzengurutse iki kibuga n'agace ka Mankelado Zombo kugira ngo ari inkomere z'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ibikoresho byazo babone uko bagaruka mu rwababyaye back home. Kuri Noheli ku itariki 25 kwa 12 muri 1998 n'ubundi nibwo ingabo z'u Rwanda zose zari zimaze kuva ku butaka bwa Angola mu gikorwa cyanabayemo guhererekanya ingabo z'u Rwanda zimurikirwa bamwe mu basirikare bakuru ba Uganda amatsinda y'Abagande babafashaga mu kurasa ibitwaro bya rutura. Muri iki gikorwa Komanda James Kabarebe yabwiye General Salim Saleh wari minisitiri w'ingabo za Uganda ko abasore b'Abagande babaye abasore badasanzwe mu Cyongereza ati they were really good boys, some of the best. Uyu ariko ntiwari umugani ahubwo byari byabayeho itazibagirana mu butwari bw'ingabo z'u Rwanda ingomi ibihumbi. Ni nyungura amagambo official nitwa Kayumba Abdara. Kanda subscribe, sangiza n'abandi maze uduhe n'igitekerezo cyawe. Imana ikurinde.